giko kiria kiratafanirio muthenya wa ira na makilia hwaini wa ira na makilia kuna ati maabitha ruhonge rwa DCI ni maragumeire mucii wa mwuriu uria wari president wa tene na kana president wa kana wa bururi mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta. Riu atongoria kiheri na makilia kuma thirikari-ini ni monekanite gucokeria president Uhuru Muigai wa Kenyatta. Gukiri uguo kana makiaria muthenya wa umuthi ni monekanite guthi na mbere na kugiritania president Uhuru Kenyatta na njira ya gukorwo ati ni ranyita mbaru na njira nene gutigirira ati ni aruta mbeca iria irahuthika guku magithi na mbere na kumurotereria na makilia kumana ni kiria maugite ni wagi wa wigiriki wira-ini wake. Maya marokite thutha wa maabitha DCI gukorwo makigumira nyumba ya mwuriu wa Uhuru Muigai wa Kenyatta muthenya wa ira magikwira ati kwaya gukorwo na matharaitari hamwe na mishinga iria kurerikana iria marekwo ni irahuthika gutafania njama cia gutigirira ati kana njama cia gutigirira ati muingi no undu riracoka kuirirwo maabitha a borithi. No ti miario yako no indi ni miario ya mbunge wa Gikuyu Anthony Kimani wa Ichung'Wa. Bas. Aya. Mathaini ma muthenya umuthe muthafara wa President William Ruto ni ukinyire mwena wa Mbale kaunti-ini ya Vihiga. Wani hivi watu wa Vihiga na Mbale. Na hatari kuria marigu rugari wa kiuteti ukionekana guthamaka riera. Rita riri mbuthe ikionekana gucokererio kuri President muhuruku wira Uhuru Muigai wa Kenyatta. Munapiganisha wananchi. Damu inamwagika katika taifa letu la Kenya. President William Ruto na njira nene nionekanire gukirira mirurungano akiuga ati riu ni ihinda ria we gukorwo akirutira wira bururi ta uria athiriirio. Nimekuja hapa sio matembezi, nimekuja hapa mpango yenu ya maendeleo. Tunaelewana? Kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimaliza uchaguzi sio kitendawili itaanza, ni maendeleo ndio itaendelea. Hata hawa jamaa wanajaribu kutuletea tendawili ya maandamano. Mimi nimewaambia hakuna maandamano, wawache hapa Mbale. Hata ukiweka sufuria kwa kichwa ufanye maandamano, bei ya unga itashuka. Sio ni upuzi, sio ni ujinga. Miario miruru ikionekana kurekererio kuri president na makilia kumana na thugudi aria marabanga guthuguda mirurungano ya gutetia thirikari yake. Zangu, wacheni maandamano ya vita. Munaharibu mali ya watu, munaharibu biashara ya watu, munapiganisha wananchi. Na riria mutongoria wa iroka mwekega kuitorora kazi nyingine ya maandamano, mimi naona tuachie rais afinye watu, afinye asifinye. Waicung'Wa nionekanire kurekereria marakara make na njira ya gukirira president muhuruku wira Uhuru Muigai wa Kenyatta. Maya mokite kurumirira maabitha DCI kuhithukira Ichung'Wa akimucukira gukorwo na matharaita maria atariirie ati waya gukorwo ni marahuthika gutafania njama cia wikina iriria miruru mane wapigane na mawe, wafinywe na wako umewafungia kwa nyumba na unaweka kwa nyumba huko Nairobi na mabunduki kwa nyumba. Simuliona wengine jana wakilalamika ati watoto wao wana ni vita gani unapigana na bunduki 20 kwa nyumba yako? Muthiani ataririe ati Uhuru no mwaka arumirire katiba ya bururi wa Kenya ota mukenya
to go and kill innocent people in the streets and put it on the police that it is the police that are executing people. Yet it is you who are executing our people so that you can blame our police and see if you can instigate insurgency in Kenya. Riu kiuria kinene ni ati urugari wake uteti guthii na mbere na kumburanio nginya ria na kuguthimana gwa icoka gukionekana guthamaka na makilia thiini ya kiuteti. You never did us any favor. Mtu asijifanye that he did us a favor by handing over power. You handed over power because it is a constitutional obligation that you have to meet. Handu-ini ha Muthingi TV ria Koni Kariuki wadu ati. So kuanzia next week wajaribu kuingia viga. Haya, mwirori wa Muthingi TV acio ni atongoria aria makiri ite-ini na atiri ganjiriho ni marakorwo makiaria miario tayo agikorwo atongoria no makorwo magituguka miario tayo iwe wita muraia okunatia. Haya, tuthi na mbere.